Usembut Menteri Rambak ke Jela ubah Prestun Tensong haringkat lang unong aibut jong Sarkar Jela u Dr. Didi Lapang ha ka apa praterik ujeleo kilayo pan pli ya ka khedop rung ke Badan Hakmat jong ke hospital ha Dr. Gordon Robert Hospital Shillong. Ukongsan haba ajingkran hakan dikesengi ulayat hu ba ke hospital ka kwa pan pensana ya ka keteng jong Dr. H. Gordon Robert Henry nakaliang jong u ula kentu ya kinong penya jong ke hospital bakin ai da jing tho khanang bak Sarkar kene ya batong kam. Ulo ongru ya kani on sarah hak kabinet kebansawan kumbala rai hak kabinet beladap bayak surok na tengah sedu nong saulia la ai keteng da Thomas Jones ban bin sana mi ukpa katho kata jong kita kasih ngai kulei terpang ya ki doktor baro ka ngasim kare ka ban pau ya ke jisu rom ya kajing syakri ratbah jompi nadu bu arajar atho pasdang gato katmaba banyak kun ya gato katlam kabangi ong ka coronavirus kabasdang daru benai bastau jom arajar atho bat hadu kini isni lo mentang pikir dan persiap ban suma ban banikai ki pai ba masuk snom coba celah ke sini ba uniu senang jimpan unai ban kutno hati isni bertipur di pemerintah di kamrat ba jompi ke hospital na kalian bersorkan ngin leksu lanu badai kata-kata kalau belum ni kata kabinet ni syok ni berkat habang ye di private hospitals yang cintai sistem joki paro banyak trelam ya kadri katma kabasyak hai halu kata-kata nilai berlaku numpung ka oksigen plant gina ay kerpang yang di private hospital bani lalek na bangangai scan kan log beji kerku ya di private hospital paro omtan hasil sulong Malaysia juai bat syatai syapok garu ujuk Nakaliang u Dr. Didi Lapang haba ajingkran ulaong kejingno senyang jong u syakani ke hospital namar ke hospital kebalapan im ya kalok hakapor ba ikhak lung ulaong namar kata ukwa bane ei kum kata kejing semua buram ya kani ke hospital hakapor biwan hangne hospital don doktor hiu ba doktor Didi hadai bulan dakha kejing sitom kerajur kata-kata doktor Didi laong ina ban pa khot no yang bahin hasen ka jing pang kam ilong shu tenai habakot yung kata ke jing ong yui doktor renyo kilai itu baro bagaimana siya sudah berkot hantai ong super syam banyo hajar sisi kesna kamnong kebajian banyo hajar sisi senama mengenang panggul dan bir untuk lekon no ban yo ai beli ai kulai kadu juga nampak dengan tom mereka la syayong bahata debat dengan mare laung haki bahaya benelek kulai baru Shawels Mission Hospital nomor di Amaches ke Jepang di berkanan dimir. Nanti pada hari ukor ngalaipan mereka senang serum parlo bayi sen banwat ya nama Islam. Nam suatu kita kesupadai kadang kamu kan suatu senang. Hak dua kesini nayo harbai mon, jiba kulai bonan Islam. Poin tak baru harbai mon. Ya simsna mangka bat la syam badagi khatwe ngot kindai ngot Islam bede hakta badagi sabla bahadu knai bala syam snam marmaranta
Yosheja Raspa Sisi, the Dr. Drinio, Dolamian, Pabadunan, that straight, Milsan, Yaden Hospital. Hakani kasngilay don langru u administrative office u ba KW Marbinyang kalok jong u Dr. Didi Lapang ka kong Amethyst Linda Bla kinong syakot kerpang ki doktor kinong pinya jong ka hospital lembat ki wedi kinong tray jong ka hospital. I got nothing new. How could I explain all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song I sing, you remember. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is your heart.